patalo whātui lau whafungaanga I le nei tu lau lea so alamaya o nisi nei tātou reporti o mwhaina tu whātasi alo Radio Samoa mo lau whafungaanga. I talo to mua wa amata nei le whamsinonga o le li e suafa I a tiran huo. I lumo le whamsinonga whaitu malo I manukau. O lo molia I le whaia leo ni ngaio I ngā tau wha amatau. Whapeo le aia osfa I aio ni a onga se lua I te tono au kilani. Whailo ele I tu o leo leo po le prosecution o lo tua ia lea li I lona tu uina atu leo se whaamtalanga tusia. Bo o se manifesto I le a onga maulunga o waiuku I le masino mati o le tausanga o mawai. Lea sa ia lapta I ai whanau a onga whaapea whai a onga ina ia awana I anga I atu nisi I le whale a onga. O lea whaamtalanga tusia na ia whaamatala ai o na longona ti ngā. Ona o le sawa ina o ia whai a onga ma le lea mana ia o ia leo leo. Tūlanga o le vaai maua lalo, ma le whailonga tangata, ono o ia o se tangata saina. Na whailo fo I lea tusi ni fuafuanga, o lona whaonga ai o ni whana ua tā ua o 3D printed firearms, o ni a upenga e pe o ututau, ma pomu e o so whai ai Waiuku College, whapea fo I Rutherford College. Whailo fo I lea ngai o lona mae ai le ofiso leo leo, I puke kohe ma te ara tu, ma nisi o ofisa o le palemene. I ripoti ma le leiti o whaava loa New Zealand na whaamawina ai. I le whaatautenga ai o suenga le au onanga o leo leo, lea no lato mawai ni a upenga ese in le nofuanga ma whale o fisota I atu I lea lii e au fiai la au malosi po o loaded pump action shotguns o pulfana ma mea whaongai pomu ma mea whaapapa. Whapea fo I ni whaamaumaunga tau whaatupu whaalavlave. O lo te ena e le o lo molia nei o na molianga, e au fiai molianga o le tau whaamata o e wha o leoti, o lo na umia whaasotu la fono ni a upenga, o la au malosi ma se pomu, ma lo na umia ino whaamaumaunga e atangi ae ngai uinga, whaatupu whaavelave. O lo whaamoemoe whaauau le whaamsinonga o lea lii mo le isi, lua vai aso. O whaalia nei le Christchurch City Mission, tu langa popole, mo le to telo tangata e le o yaini whale maluai, o no le malulu tele o le tau ua iai nei, ma o langona I le alofa mo I lātou, tau luai fo I tūlanga la matia ua iai nei o lātou soifua. Whamawina le pa uma wa lalo le tikeri o le malulu a ngai le whai ungo le vai aso o sola, ma o whaatitele ina le malulu mai. Ma ono ia tūlanga o le tau o lea na whaasolo ai loa siaki a sui o le au nanga I nai tangata o lo momoi I awala ma taawale I tu e fia o kalai e stete. Whamanino le Christchurch City Mission o le popolenga tele I mau se soifu o se tasi le malulu. Ai meise ua lato maitawina le whaatupula I o numero o tangata matutua ua lea ai ni fale e au fiai se tangata e valusfulu a tausanga le matua. Ta ua lo whaawau pea le whisoswani ma au nanga o le mawai o nofanga no nofwai mo se taimi po emergency accommodations o ni palangi keke o ato moe o ofu mafanfana ma mea ai tau mafa mo I latou o loo mo o mia le whisoswani. Mai nisi o tala ua tala ina nei se maa wha manatu I Eden Park, e pati ai le sao o le company o le Coca-Cola New Zealand I le tau singa ma le whaatu mawina o le whaatangata a le lii o utu makaiona Sir Michael Jones, leo lo iai nei I le malaita alo o le Eden Park. I le tala anga o le nei whaatangata o se aseta na mamanuina mataina le tamaita itusiata o Natalie, ma e whaapea na ia whaia le nei whaatangata tawala mai se ata unai longa a le lii o Geoff Dale. O lo whaalia ai Sir Michael Jones I lana ulua I sikoa le ipo le lalangi o le lakapi I le tausanga tasiva warufitu. O lo avea pea le whaatangata ma se tasio matati a mawai. Ma le tawa tele I le tala whaasolopito o le lakapi a New Zealand. Mai tala mulmuli o mai tauina le mata ina tele o tau mawhainga a awa Samoa I taalonga o le taupulenga lua o luono leo lo whaia nei I Glasgow Scotland. E toa luas futasi tangata ta alo lo whai masui o Samoa nei taalonga whaavau malo e au fiai le sisi ua mea mamafa, whai pelenga a feleti o le au whapere taalonga o le juro. I le taimi nei o le taalonga sisi o mea mamafa lea ua mauai le ulua I pine. Lea na man malo ai le li o John Lau Tafi le pine siliva I le vaengo a li I fitus futasi kilo kalama le mamafa ina ua maea sana tau mawhainga. O lo iai pea I si sui o Samoa o lo sauni atu mo alatou tau sinionga I aso o luma.
Ai o mori tamaitai se mon ta funai na tau sinio I taonga a fileti le vaenga se laumi ta tamaitai ma na lona fa I le vaenga po le heat lona valu. I le sisi o me mafo le atau vai se ine stowers I le vaenga o tamaitai fitu kilokalama le mamafa I le so aso luasuru ivo Julai. O le afa pena ai foi o na tau va Emmanuel Shalom Palota uli masao. I le vaenga o li I iwa sifufa kilokalama. Whape ai ma se fulu se wao I le vaenga o tamaitai valu sulu ono kilokalama. I le talonga o whaipelenga lo sauni atuai Michael Seko I le vaenga o li I silia ma le iwa sifulu kilokalama le mamafa. Na manuia tamwhainga o Marian Atong I lana o lua I talonga I le vaenga au panga mamafa. O li I fitus fulu kilokalama ina wa ia whaato I lalo ina ai se sui mai Kiribati. O lea ua sauwhanga atu o ia I le quarterfinals moso na wanoa I pine. I awhelete o le atau vai nuu au sala tui le whano I le vaenga o tongi pula mamafa tamaitai po le women's shot put I le so. I tūlanga le a auna tau sini o ai na whanua Malia Hamilton, Paige Kemp, o Christian Ulai to ia ma Johan Robert Strickland. Ai o Benjamina Percival o tau sinio I le judo. O lo mawalunga per wha moe mo awa Samoa a o wha awa wai pēr tau vanga I Glasgow. Ma alo iai le wha moe wha popo atu nisi o pine o le atunu I neita longa. Nisi nā tātou reporti whaina tū whātasia mō lau whaafonga anga le nei tū lau le aso, whaafitai whaafonga mai, tō whāsoifua. Wa mawhai ora au rātu le tala o le tawi aso te tasi ona o le langolonga mai le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Mo le atalanga ngā whaatai le whionga ia le unua ia li aisha hucho le vahenga o telefou o la Radio Samoa. Ia moa tātou tala da I vai whanua I le rifo I vahenga o le Aoauli. O le aso lulu le nei le aso le tupu le aso lusu maleiva ni o le masino Julai lua afe lua se fulu maleono. Ma lo le gānu ma lo le whai o le whaiva ma lo fwoi le tau antai tiuta ma gānu wenga e pei o ngā pāti ai le pa ia ma le manu le turu le rifo I vahenga o le Aoauli. O se vainga nei o le tātou tala o le tau mo le somala soa tai e pei o na uen mai le ofisa le vai tau wala valo nofo si le fia. O le vainga mo le nei aso lulu. O lo whamai le ofisa le vai tau e langi le lei le tau angi maluma I fwoi savili mai le tu I mātui sasai. O le mawhanawhana o le dei aso lulu mo au kilani sifulu lima tikeri o le malulu I le po ana nei tau whiololo fitu tikeri leo le awhianga iei mai tātou I le po ana nei. E ngoto le lai le toe lus fulu ono midute le tu la e ono I le whiawhiana nei. O le vainga mo le aso antai au, whawaiga mātele I na langi le lei le tau e ono iei fo I na iuanga I teimi o le Aoauli ma savili angi mai I le tu I mātū. O le aso ane le lai le tai au antai au mo au kilani I le lusful tasi mirute te ai le tu la e fitu I le tai au. Ma talafantu I loa le I le paia ma le manu le turu I Samoa ma lo le ngā lue ma lo le whai le whaiva Talo si olo so longa le leia tātou ngā ruenga tūte ma whaiva lo whilima o le nei fo I a solulu. Alo vainga nei le tātou tala o le tau mo Samoa e peora ua mai le lo fisa le vai tau mo lo si le fia. O le vainga mo le sofa mai o au savili e whiololo le malosi o le tua o loa savili mai sautei sa sae o lo ofiti ai pēr Samoa mai au mai au matimo e a fia ile aturu I ni siutangi. O le vaingala mo le soe au o matipo pu e iai nisi o vainga le aturu pitai e le o iei se tala po se lapta inga o wha malosia mo Samoa tai mana I tele. O le vaingala mo le so hantai au o le a iai nei timu pupu e nisi o no fuanga. Tulanga dai piori e winga o le tau I le so antoi foi ma le so antau e le nganta mo au kilani e whape foi e alo tātou wha sinumanga I Samoa. Nā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. A e fia I lope ono lo fia lo fale I lolunga. Si akilo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo toa tusi pele ono a fia ngō fielo mau tai lolonga.
Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mawhati munga. Wha ama mama te wo tu ama ota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai o na tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu I taimi o loolonga mamafa. O lo o yo lava lima. Atali se e sau E mamaulo numalo hainga Awane e whangalo mai pizza O te moe I le po O te moe miti o kolinga Alofa ia te oe malofa a moe moe Te piu tau wha tonu oe Whakapea ai ole sa olea Tau lele a tau tino atu pea O tinga mena ele ai se ao mana roma Alu malo ma fau fau Mea le lalo langele tu mau O ti panga tua wina aue vanga we se mala O kea o iai se pa o sisi Pa apuna ai siso ngā uniti O moe I le umu po alunga I se pulua we te musu Alofa ia te oe malofa a moe moe Te piu e tau wha tonu oe Sa olea, tau lelea, tau tino atu pea O tinga mena, ele se ao mana roma Nopo I le tuma Matata lau kitara Pa solo la uva aia nga I le basa So mai nei ko wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea Ile tumu tumu maa Matata lau kitara Pa solo lau vaaya nga ile basa To mai nei o wanga O vai vai ile nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa ele ngalo moe a pea Topa mai pele ole a o te a O lau I le basta ole ali e pule I meleke Ne ingalo mai Samoa Si o ta ele ele Ai mana tua mai Le au pa se se Oh, I never will forget you Samoa e ngalo atu
Rima i vatolu. Ama. Fofogamua na Larry Say le fantua le taulanga I Samoa e tala tuaile tātou mafutanga le defo ia Aoauli o le salunu de ia so le tupu la salus maleva le de masido you lai lua felus mleono e peo le tātou Aouli manu ia mai le lofa malanga le o le tua ia tālo siolo solonga le leia ngā ruenga tūte ma whaiva lo filima le ngatui leo le whenga iei ma le fantu ai ngā tausia le tausia leo le soi fuamano noina o nei o tātou tamama tira ma tutua ma lo lavale on sai ma lo foi ia le tawatai moli le wha lo le talenga ia titia peori e le tau maftanga mai le tau na leila si o lima foi stimulate ma wantu lewa tātou maftai le rifo I vaenga o le Aoauli se o lia le tulai wha e le fiafia na nei polkalame le Aoauli ma Fofogamua le rifo I vaenga o le Aoauli le sulu matanga o fia mai o ave o le la wha mamango ia tātou tanga mea ia ma se I tau mau ai sina ma whanawhanasol te le iloi le taupi tonu o te whai atu le mātaupi tonu wana po sole e se le maati ati le sahu le manuru le na whaalongoina I le po ana po wa le na tāua mai tolu tikeri ia le manuru leo le po ana po ia te whaalongo tui lele iau po naivi ua malulu ina mau po nai ia o le mea o le whaile le o tātou ofu ma whanawhana whaile le iau tō tingi a mo mea le pōlau foi lele o le pini kama foi lele le ma whanawhana lele iai ia o le sina vaeng tu wantu iai ma le palangkeke ia a whai foi o nae le taiteina te alo maalini wa ai sau whangu vai vela whangu vai vela foi lele whangu pa ai le o le o lo waluki mai le ki poki vai vela e te mu wai le ki poki vai vela e le ai o le whangu pa vai vela ia na wa silfia o le vanka ko whangu ai ngai Samoa ia le mole menta o le whangu pa vai vela e avantu wana e mana ia lona vela fa vela foile ia ko ia o lima ko ia o vai ko I lo pa kua e fa longo ku so le makua manga ia sa ora ma fana lewo ia ai ke lor ko fiki or kamaga pa fa longo ku e malilia alo e furko wip io awa e alo de e tinga yo iba e mi ngoi foi le ma fana uri mo le vai vela furwai o te fai tu ele mia fa longo ku so le ko e sekire ko e sekire fa no langa foi o laua wa tu le ma fana tau wala mai le o tātoli e tolu wa vaenga e vave una e mali o le vaenga mua o tātou vai se tu lau a fai le ngiu ko kinge fai le po o le singa mafuanga ngai le ngai e mali lua o lima a fai le kavanga o lima le malulu o le saviri o le singa vaenga e vave ngai e ma ia a fai foi te whaalonga tu iau talinga foi ua maruruinga ua kakau kawaro uru se pulo ia o vaenga nā lewa e saho I whafole mo le meo le mawhanawhana o tātou tino e le vai tau le dei o le tau malulu ia ua o isi uma vaenga o mga e kawa le ia ai o vaenga nā tau na e silisila a koe o soro ma lili le po anane ia ngai alu le furuko wip ia pe ki fa ma fanga le paipa ai ko ia yo lima ilalo ia ona amata le ona tau te mali ai lo mali ia ngai me ko ki ala ikinga e ka fa ki ai ia ale olga ia ol ko ya lu le ia fa malu le vivela ia ngai sa wela ia le mo makwa ma ngai lo ma fana e le kar nga sfur ka sirpo ia le fa wa le tanto fa talava le dei foi vai ngola uli va talavantu yo una pa ia le tua ia wa fa le dei vai solo vai so muli foi ne le masino you lai wa tanto sauni to foi fa to fa tu ia
e le aso for Whaley e le vailwanga leo le polas Rayleigh malama la stona ia sauni fuila ia leo le telo e kalesia i le aso Samoa o le masino au kuso i pe ona luma nei o le aso mua au kuso i palasi le aso na i aso nei ia o lo na aso lo na lua le palasi i le aso sa lono ia telefoini fa singa ia mo tulanga i pe ona masi ia i fa tonu wina ia so Samoa i tele o tapo inga o lo o tātou tāpua iai lo tātou tua. Ia, le malo si o le nu, o a maile ni vaenga o le Aoauli, o nei te whainga anuenga, ua e sauni te alo e piki le whana wa onga, ia, le lei alo al watu o lai maua le paka i te paka le iai, a whai o le whana witi le ilalo le primary school, ia, o le ngā, a whai o tātou wa onga amanta, ia o nawa e si la fia ia a fai o tu o a onga tūlanga lua ma le intermediate ia o na fua e loa le me tauna fai au a tātou te toi wha mai mautupe o le winga o le tala le wha mai mautupe o le paka kula vai le me ke i loa ngai se ai paka i laf na lu watu lola ia leo le sala i le pusa meni e fiki ma e vai mai o le makua fia poko ana kuska pakare ia ara wa e fai mai e le a ko se mingu ke ngau pakai i kusanga le kua ia ra ka ia o le manino i o le tula fon o le tula fon e fai mai e sa le pakai i kusala pe nga o nga kua i o pa o la ka vale nga mo singa se kongi se kasi o nga wa e pakai nga ia ia malisi vai te le lopo o yese siwa mo san sal tanu on suile tu la fono o me ia o afo disabled parking ia po atato paka foi mo ila to ele ato ele ato ale malo sul tino mal mafu fa ia polo yenga singa se tu ma o tino mal mafu fa fia forka ko sana le o ye ka ko pakanga fiku se la li mas fu te rifa no ngo tu a o yese se ko mo il pakanga ai talo sia foi ele i maua tu sausa i lo paka se ai na ia polo paka tofo i foi le vapea ia ma se sio le ma se sio sau paka i le la paka i kusa po le kai au po ile ngi sio kuinga o lai manino le tu la fono e sa ona e paka i na se ivanga na we ye so disability ka ona mafaile ona paka i na la tava yo manino yo le tu la fono o le winga na o lau tala. Aua ke wha mai mau kupi. Ia ora kupe mai mau mea ngā o sana. O le isi sana mai mau. Ia o le sana o le kuai o ngā le skala o lau kawan. O le sana o le tuai o na whai o le Warren of Fitness. Ia wa nei te sila fia a le ai. Ia pe le pāsia le Warren of Fitness o lau tawan. E le ma whai o na e alu le stala lau tawan. Po le alo masaua kui o le ei. E tutongi le stala o lau tawan. Nga ka kwa i lunga ngu mela number plate to lam tamale fa mai ai o lele i fai ala Warren of Fitness ia sula sunga lo fai la Warren of ia ona e to ia lu fuila ia o le si foi na tupe mai ia wa nga mai lo kai mai lo pensingi nga lo i foi ai tau ona e al mo e fai le Warren of Fitness lo tamale ia fa to e al weila ia le fai la le sta ia talo sio le nasa au ia tu nei tanto walo ma fana ia onga ile nei fo ia solulu afa ia soleria va yes ia le vien solo no lua le toi fo ia tu o fana ia onga ia o le vai tau le nei pe o vien tu le nava ia so o le makwa pepesia o le furu ia e misia na nei fana wich ia va ai fa le nei fa ia nai fa mai ti ngalo na fa i o lono winga o anta tauna ave to mite va ai le foma e le ma fai le pen kolo o nga fo fole si ama pe a faina ia pe fu la voi le ia tanso sol fana o menga ngai ko ko ngor fa i se tulo e te tauna ave le foma ia mai sana vai tu ye meo ai le ma fai le pen kolo nga fa ke menga le ngor si ama menga e te taula na fa no so taimi pe a fai o nai tangi se wa tali po se wa finem fa pe antia toi wa ti nga lo fa i e ke fiwa fa ngol pen kolo nga o al po a vele o sol fa mali ia umana e fo ko o al po o nga e o sol fa mali ia fa pe me nai ti nga fa i io
tauna ave tātou whanau wa ile fo ma. Lelei, i ta longa o lo whanga soloi o i sikoti lani lona aina o Glasgow, ta longa i o Commonwealth, e pe o whanga solo i le ringwang tau o le Jamie Day. O lo o tūlanga mō muai au se tā lia i ana pine auro se fuluma lua, 5 pine siliva, 1 pine apa me mea. O le tū au whai o nā pine lus fuluma le tolu. O lo o tūlanga lua tu iai ia e ngelani. I ana pine auro tolu, 5 pine siliva, e ma le 5 pine apa me mea. Tūlanga tolu. So, makau kiela kungu ule kulang koloni. O le atunu o Nigeria. Nigeria. Whapeka ikanga le leo la wari ia le me foi leo le hacking o computer. Le fōringa mai. E kāringia foi rika ka. Nigeria li e ta longa. E tolu pine auro a Nigeria. Lua tolu ala tau pine siliva. Mawai ala tau pine da e ono. Makau kia so le ri whainga Nigeria. O le tūlanga wha, Yesko Tilani i le Jamie 2 pine euro, 2 pine siliva. E ma le tūlanga 5, Afrika i somte 2 pine euro, tasi le pine siliva. E ma le tolu ia pine apa me mea. Tūlanga la nai pi o ni iai tātou wha tūlanga na fwoi le Jamie po le top 5 na o antunu ue pe o na ta aloa i ta longa o le Commonwealth Games i le Reivang Tau. Ya New Zealand i le timi le rei o lo o wa maua ia pine auro lua New Zealand. 2 pine auro, 2 pine siliva. Ea male tanto lua na pine apa me mea. Pine New Zealand le maua mai i le whaselomita individual medley. E pinga maua le sunga ia Louis Clarebert. I le tu unga a Fileti mua i le tomitai o Zoe Hobbs. Mai maua le isi foi pine auro na New Zealand. Pine siliva maua le tomitai o Erica Fairweather. I le tu unga aule o le valu se lau mita. Ea ma a Fileti. O le whamai o lo tulanga le lei eile li o Lauren Bruce. E pe o na ta ua mai lea i le tahimi nei. Samoa, ea o le maua le tātou pine siliva. Mai le si ngā ua mea mawha e pe o na tā wantu le tātou li poti e le aso ana nafi. Ya, o le a longa pui li pel tau pa ia ma le tau mamalu i le anga yantu i le numadai i le maua mai e o tātou li poti na ya mai o i tā longa i Glasgow i si koti lani. Talofa anto il tina ya sina leo Rachel Sifa mala ainga i dai point English. Wawawina tāni Yellow Dre. Ia ngā Dre vai le lise meka usamir ko inga male no makua se lina si osi mauto uma le mahuto mai le nei vai ngole Aoauli ia misi lava avuta vale mamantua o lea ua lus fuluiva minuto bute nei lei tu lai lua e ua tongona e tauni ma e tāpena pena e anga ia to e piki le whana wa onga i le tu uai o a onga i le nei fo ia Aoauli se teimi e leo toi mabau i to tonu o New Zealand ia misi lava tātou nei au kila a whaio e mahu tu mai anturu e mamau wa tāna whantu ma no le whaio le whaiva e ma no whaio le mani fuama e a whaio nei toa e ala mai le rei awo e leo le anso le tupune
ka alo furi fai ungol vai aso. Aia, wai anga o mai so. Le leila, manguia ka no. Ai fai se se falo mo morking o mo mi oila so fu. E a fia maisi, pe a e levea, ma lea mawhai ona e whainga luenga. E maua whamatalanga atoa i le acc.co.nz. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Manu maloi se pepatalo o loa mo au whaataunga i le Pack and Save Ball Any World. Pe o tu fua foi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wabroa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le My Cash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta i se lautala o le aseina i aso fo reile te tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a Digicel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
si Fofogamua na o kini ai I le rivango la o lima pese wa fai wa ina tali o umana onga. Yo. O a umana onga nei mo mi e so ni le rivango la o. Kupe ia kusa umaka ko mana onga na. Yo e ko mumu mai ia la ni o inga fai aku ia ki o ke kurunga mai e arwa ku foi nga pe ke alu foi o si a inga le da e nga la wa fai ai ko mumu mai yo on sa yo a o ki nga le si o ka au le mo ngole fanga a vi foi le si o ka au yo a o ki nga mo ka au elua yo nga fa nga le lo papa ku o le mena le na pepesia tu le to ina me lo mo tu ia sola soli senga o ile a onga, ko a anga ile a onga, o e whai ile a onga, o whiribele ngai la kue arui, ngā loa roa kua, sui o fua onga, e alu e kama, e savri vani solo I o le makeki, o pia o le kama voi lele whai ngā ruenga le ngā vai kai, ia o wha peo le tū pāu to mai tai, a roa ko fo ile a onga, a roa ko fo I sui la valava, ngā o lima solo a iale kongole, mele sa yerka ko makiki kuai foi lele ia wala lela wa ka ko yengi ngiusila o nga wa e ko mumu ma e fai mai se anga o loa se ana o loa o ke yo ai le fai ya ko ma se si ya ke o e ke anu foi fai nga mea yo nga pa wa le menga fai ku ke o fai senga ko anga ile onga sole Yo e kope mai le fane pe aku ola onga. Ya mele ngai. Fius ko inga masiro maku e whaakari mai o bua. Yo e koke manga wa whaakasi aku mara au whainga ruenga. O a onga ka ko isa moe ngā vai kau ko uar ka kasi mara afor kasi. A ko ai aur ka o le lua. Yo ya ai yo e pe fo le ngai adu dau. Le wa e ko mumu mai ngi. Yo ya ko mumu mai pe. Au mai lo filangano o le mea ngai mafai lo mafofa o le la marka o le o no sa a veve o eve mai ia o kaunga kar so I fuanga o ngor ko kero ngi kamai I whakariana whakariari se stapla ki ala la o ko mumurkimi na fai mai a fa tami te vio mai New Zealand I le manuru le New Zealand e ri fai mai a tami e ka fia ruakua ka ke fa ma lili ngai au kilang e pe ka ke fia ruakua I le lalang o e ai nga fai lau fai unga ia ole a kasi lua korfa li mo fik valu I was fursu ka sulu ala le mea ko mumu ai fu ia le mea ngai vai kwai Stop, Yoko Mumu. Stop it. Yeah. Ai halu yang siap kama. Halu wa yang. Yo. Ore mea sa e fia yang ka ngoa o e fai. Ai o fia o e fai. Ai manga o kausis. E ri fitau. Enga o se mea foi ka ke ko e ringi vai ngora o ri fa tali te me tu wa ya o nga nai fana. Ya ona tanto want to foi le fat ya vai po le paru le foi le fat le wingor nga ka no le pat po le ka ko me ai le foi le fat ya pe pa ngungu yan ya pe saiming yan yo fa pa ka ko le siamu ma le pa ka falawa ya pe le ko fa vela foi le kuka le nga fai nga po ma fa we le kuka fai nei le fias se o le mea ta wa o le ta wane a wente ma fau ni mea tangata mangi mea e leo mawhai ona e ngā whatia I le rei vai tak a wā o le mea nai tupu ai ia le ti ngā olo ulu malau ma fau ia na te iala ia le wa e oki ke iala ia le wa e ika ai le ai masisi o whaane kongu foi le langa ku o ngā ele lei uma mea ngai whai ngai kamai e o iskoi inga o ngā foi e le leirang ko a ngai whainga o le tele o tātou, e whai o kako mawhauwhaunga, sa veu a kako kerefongi, ianga ke ia leo whai mai e runga o kerefongi rau whai uma. Ke ia leo whai mai, nai, kusan lia o lua markamano ora, wai e skairi. Ai le ai ma se mea sko inga o whai, o la e alu sko inga e whai ngā ruenga,
Alua ko le fale le vela se kuka. Alua ko le fale le fai se ka nga me. Alua ko le fale o la ai marulu inga ka nga me fa fo pongisa. E fa mole ya. Ka ku ange ila. Ka ka kiki fo ila. O le ai fai si marulu. Ya. O le marulu ala tu ye le mfinta tu ta fia. Ai na matala do ma stasio fai ele tisi. Fai o dai ele heat pump po le mole air conditioning tono lo fale le vai tau wa tau mi sa tanto fale mo tong. Wa tau na to fule fale male air condition. Fa pe mai lan fa mtlanga e ke lori fongo. Ia, mamai. E ka ngo fia ko lo ka ngo ki le air condition nga po le heat pump. E to tono lo fale. Nai lo o le tofu o le potu male ka mai hita voile. Over aisha. Mai kelo. Ole ai wila i o kamai kamanga. E manga ia foi lele. E mawhaiona ave lea potu, ma lea potu. Ia ave foi e tu i au tafo au il poku manolo. Ai vai. Sau ngai la lau pili o le erekisi. Ole makua kaunga. O wakura, o la la me kaunfat. Ia ole be masan ia. Ta puni uma o tātou wha le tele o wha malam. Wha avangi wha malam se lua alwele ea vela i whafu. Sau wile ea fau tot. Ea ai fa makala fai ko opo se ia lua kuile ea le ki i luma o le potu manolo wa vai ele fai ngofi ea o le bela ngai kau kinge ia le manolo ai vai a ki for ka ko ea e le fa pe o le a ki ia le po a ko le ai e kau a makalonga e fa longo ina le manolo le vierfi a makalonga ki fa ma fana ma ki fa le mu ea wa o le menga e kupu ia ka ko e manga o kia kunole ea saulo la komre e vela fa mole e le ise air condition la le langi kia kunove vela e pe ia mol ka vale I want to fa ona la ta vale le tai e ke fiwe kire ea ma fanga por e vela ka vale e le ai mo se vela sa aisha ia ngai malulu inga la fior ka vale e va penga umar mele ole heat pump por mele air condition e te whaantali mō sina teimi o lenkau wha vevela ua meala i kongiu. Ia o ngā maua mai ele o le tātou ea mā whanawhana. Ai le whaampengar kia kua whama, e ngāre ea marurua le meresa. Ia, a ngai sifuru walu tike ringa i. Ele ai, ko o le lufuru wha, lufuru lima, lufuru wong. O ina, e te maua ele menta o le mā whanawhana. Ai ki, ngai whaakalile se iona. Whai anko i fo? Mō tātou. Ia ole makwa sefe leile kako air condition mea fowa lenga fai kausanga kengi ia lele ole fa malo antuleria o li sunga ya ronda malala to fengal wenga idai o tara uproot io o mana onga fa bito malo antu man talavan tu jo tabale a solomon les io malo alfer wa ia ma foila yangar kiki pasia sola siliva tapu so mala inga ma miwa mosa ina i manukau yutita mo sili fa pe foi la ko leo le manu pio io foi fa le ringa me ke pisi ia pio ole chala fia mo ila to lenga lue fa inga luenga fa vai temi tono ni sila ole unte fa tawo tu il fa talanga stasio li fa salam le li o Mike Hosking male to mai tai minister le o lo o ia foi ia le programa leo le RSE scheme. Na sau no ai leo le tumitai minister o whimalanga inga ia Erica Stanford. O lo o silsila nei le balo i le whisuia inga le titi. O le whisuia inga leo le fuafuanga e whaantatau le RSE scheme. Ia po a tātou ngā luenga whaawaitangi e o mai eitanga tō le Pasifika e ngā lului tōnu New Zealand. O lo silsila le whainga malo le timinei se awala e whaawhaingofi ai ia i la tōlo ngā lue whaawaitangi ona me i mai i lea ngā luenga a ngā i lea ngā luenga. Eoi, e mawhaiona e me i mai le ngā luenga nei tunga lue whaawaitangi le teimiling a ngā i seisi ngā luenga. O nei visuia i ngā inti au fiai ia le sila to toa lea e le tūlanga e peo le iai no fuanga o lo whaamautu wai. E le ngantai leo le whaamdino ina leo tūla fono uma e te tangono usta ia e i la tōlo ngā lue whaavaitaimi. Ia, ma le isi vaenga lea e pe o le tāua mai i o le strengthening o le pastoral care ia mpo le vainga lau tele lea o le saunga le mū ma le soifua maloloina o i tātou ia ngā lue ngā whaavaitaimi.
Ia, ele ngata fo i lea, o le a silsila, i le whaititia o le mea o le paperwork, mō pi sinisi, o le wai longa i alo lātou tūlanga, fo i lele mau lātou talaanga, i le tele o tūsanga ua mawai, i le whai ngā luenga, ina leo takanta, o lo ngā lue whawaitemi tono ni sila. Ia, mai o le a whapelea o nā tau i tutusai ia visa o lo tānsanga ina i lātou o lo ngā luenga whawaitemi, ia maso o se tu ai ngā work visa lava o lo o whapelea o nā tānsanga ina i tangata i tono ni sila. E le ngata i lea, o le a whapelea o nā whia tuai, ia ma le tānsanga ina leo se variation po o ni sui ngā la iti o tūlanga e pei o nei iai. Ia ngā ruenga whawaitaimi tono ni sila. O variation of conditions, o le whamai e vave o na whaia suinga la inti ia, mai vave foi o na maua le tak, ina ia mawhaie, e le fia whai ngā ruenga, loe ngā ruenga, nei tinga lue whawaitaimi e na, tono mawhaie ona e me i antu stasi, ia o lo o tauwhio lolo i se tongi e maua mai ang, ia ma le lei foi le le vai ngau tātou, o se mea le lei telele, ai ka ke fia wa aila ia, ia po a fa mo mongo ni tu la fon wa e se ala fa mai o le wa va ai ai se ka ko fa kanila pe i mai folinga o nei fe suia inga i le visa le mo tangata fainga luenga fa vai taimi i le taimi nei e anu lai lunga o le penganta fa ilangi le immigration taimi e le iai se swinga o ngā lawe ku mauri su e le mea o le wa le vana sa wa a fai o le a fai teu ngalai tia o lona winga o le a mawhai o le mei mai tangata whai ngā luenga whawai teimi mai lea ngā luenga a ngā i se isi ngā luenga i to tonu lava o New Zealand nei. O se mea le leilea, pe a wha o nai le lei fo i lau tala anga wha tangata whai ngā luenga. A wha ke le wha le kongo lau tala anga wha tangata whai ngā luenga i le ngā luenga o lo e o ngā i ngi vai kau. Ia ma wha misi ai o waso whai ngā luenga. O lono winga, ele ai ma se company e fia wha whai ngā luenga ina oe, ia pe fia avantu se avanoa i ante oe, pe a whai o le whai ngāna. Ia e wha tala whantu mwha maloa tu ia i lantu umalawa. O le malanga mai sa mo ngā luenga wha wai taimi i New Zealand, ia i so se pito nu la wha lora ngā lue ma lora whai o le whai. Ia, ma i ele la ai maluru.
patalo whātui lau whaafungaanga I le nei tu lau lea so alamaya o nisi nei tātou reporti o mwhaina tu whātasia lo Radio Samoa mo lau whaafungaanga. I talo to mua wa amata nei le whamsinonga o le li e suafa I a tiran huo. I lumo le whamsinonga whaitu malo I manukau. O lo molia I le whaia leo ni ngaio I ngā tau wha amatau. Whapeo le aia osfa I aio ni a onga se lua I te tono au kilani. Whailo ele I tu o leo leo po le prosecution o lo tua ia lea li I lona tu uina atu leo se whaamtalanga tusia. Bo o se manifesto I le a onga maulunga o waiuku I le masino mati o le tausanga o mawai. Lea sa ia lapta I ai whanau a onga whaapea whai a onga ina ia awana I anga ia tu nisi I le whale a onga. O lea whaamtalanga tusia na ia whaamatala ai o na longona ti ngā. Ona o le sawa ina o ia whai a onga ma le lea mana ia o ia leo leo. Tūlanga o le vaai maua lalo ma le whailonga tangata ona o ia o se tangata saina. Na whailo fo I lea tusi ni fuafuanga o lona whaonga ai o ni whana ua tā ua o 3D printed firearms o ni a upenga e pe o ututau ma pomu e o so whai ai Waiuku College whapea fo I Rutherford College. Whailo fo I lea ngai o lona mae ai le ofiso leo leo I puke kohe ma te ara tu. Manisio ofiso le palemene. I ripoti ma le leiti o whaava loa New Zealand na whaamawina ai. I le whaatau taingai o suenga le au onanga o leo leo, lea no lato mawai ni a upenga ese in le nofuanga ma whale o fisota I atu I lea lii e au fiai la au malosi po o loaded pump action shotguns o pulfana ma mea whaongai pomu ma mea whaapapa. Whapea fo I ni whaamaumaunga tau whaatupu whaalavlave. O lo te ena e le o lo molia nei o na molianga, e au fiai molianga o le tau whaamata o e wha o leoti, o lo na umia wha sotu la fono ni a upenga, o la au malosi ma se pomu, ma lo na umia ino wha maumaunga e atangi ae ngai uinga, wha tupu wha lave. O lo wha moe wha au wau le wha msinonga o lea li mo le isi, lua vai aso. O wha alia nei le Christchurch City Mission, tu langa popole, mo le to telo tangata e le o yaini whale maluai, o no le malulu tele o le tau ua iai nei. Ma o langona I le alofa mo I lātou, taluai fo I tūlanga la matia ua iai nei o lātou soifua. Whamawina le pa uma wa lalo le tikeri o le malulu a ngai le whai ungo le vai aso o sola, ma o whaatitele ina le malulu mai. Ma ono ia tūlanga o le tau o lea na whaasolo ai loa siaki a sui o le au nanga I nai tangata o lo momoi I awala ma taawale I tu e fia o kalai e stete. Whamanino le Christchurch City Mission o le popolenga tele I mau se soifu o se tasi le malulu. Ai meise ua lato maitawina le whaatupula I o numero o tangata matutua ua lea ai ni fale e au fiai se tangata e valusfulu tausanga le matua. Ta ua lo wha au pea le whisoswani ma au nanga o le mawai o no whanga no whai mo se taimi po emergency accommodations o ni palangi keke o ato moe o ofu mawhanwhana ma mea ai tau mawha mo I latou o loo mo o mia le whisoswani. Mai nisi o tala ua tala ina nei se maa wha amanatu I Eden Park e pati ai le sao o le company o le Coca-Cola New Zealand I le tau singa ma le whaatu mawina o le whaatangata a le lii o utu makaiona Sir Michael Jones lea o lo iai nei I le malaita alo o le Eden Park. I le tala anga o le nei whaatangata o se aseta na mamanuina mataina le tamaita itusiata o Natalie ma e whaapea na ia whaia le nei whaatangata tawala mai se ata unai longa a le lii o Geoff Dale. O lo whaalia ai Sir Michael Jones I lana ulua I sikoa le ipo le lalangi o le lakapi I le tausanga tasiva warufitu. O lo avea pea le whaatangata ma se tasio matati a mawae. Ma le tawa tele I le tala whaasolopito o le lakapi a New Zealand. Mai tala mulmuli o mai tauina le mata ina tele o tau mawhainga a awa Samoa I taalonga o le taupulenga lua o luono leo lo whaia nei I Glasgow Scotland. E toa luas futasi tangata ta alo lo whai masui o Samoa nei taalonga whaavau malo e au fiai le sisi u a mea mamafa, whai pelenga a feleti o le au whapea le taalonga o le juro. I le taimi nei o le taalonga sisi o mea mamafa lea ua mauai le ulua I pine. Lea na man malo ai le li o John Lau Tafi le pine siliva I le vaengo a li I fitus futasi kilo kalama le mamafa ina ua maea sana tau mawhainga. O lo iai pea I si sui o Samoa o lo sauni atu mo alatou tau sinionga I aso o luma.
Ai o mori tamaitai o Simone Tafunai, na tau sinio I taonga a Fileti le vaenga se laumi ta tamaitai, ma na lona wha I le vaenga po le hit lona valu. I le sisi o me mafo le atau vai se ine stowers I le vaenga o tamaitai, fitu kilokalama le mamafa I le so, aso luasuru iwo Yulai. O le afa pena ai foi o na tau va Emmanuel Shalom Palota uli Masao. I le vaenga o li I iwa sfufa kilokalama. Whape ai ma se fulu se wao I le vaenga o tamaitai valu sulu ono kilokalama. I le talonga o whaipelenga lo sauni atuai Michael Seko I le vaenga o li I silia ma le iwa sfulu kilokalama le mamafa. Na manuia tamwhainga o Marian Atong I lana o lua I talonga I le vaenga au panga mamafa. O li I fitus fulu kilokalama ina wa ia whaato I lalo ina ai se sui mai kiripati. O leo o sauwhanga atu o ia I le quarterfinals moso na wanoa I pine. I awhelete o la tau vai nuu au sala tui le whano I le vaenga o tongi pula mamafa tamaitai po le women's shot put I le so. I tūlanga le a auna tau sini o ai na whanua Malia Hamilton, Paige Kemp, o Christian Yulai to ia ma Johan Robert Strickland. O Benjamina Percival o tau sinio I le judo. O lo mawalunga per wha moe mo awa Samoa a o wha awa wai pēr tau vanga I Glasgow. Ma alo iai le wha moe wha popo atu nisi o pine o le atunu I neita longa. Nisi nā tātou reporti whaina tū whātasia mō lau whaafonga anga le nei tū lau le aso, whaafitai whaafonga mai, tō whāsoifua. Ua mawhai ora au rātu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Toi mo le antulanga whautai le whiunga ia leo loa ili ai shahuchu o le vaenga leo telefo o la wala leo. I le tāpiraina leo tātou tala I vai whanua e peora sa e whawhangatu iai le vaenga o la Aoauli. Ai mo le tūrei tala vātu I mātua langa te leona whana wa onga le utu wa onga o le reia so lulu tā lofa lava tamaiti o a mai o toa mai ia le a onga foi I le reia so a so e alu lang po le sai no fui le wha. Ia le lei o ala tō me sa whilea onga le reia so. Ea wha maule lofu spa tono le tā wale tono I le ainga sui o fua onga. Ea ma whaisina o koma whaisina o mea ai. Vai pole ale kuka lo tidana e whainei le fiafi po lo tama. E te wheso soani ai ona. Toi wha umaile o mea o ngai le poanani. E moe ai. Ea le lei e wha maule lofu spa tono le tā wale le ilu ese melino toa a le toa onga. O winga o le taulanga yantu le poanani mala so antai au wha mai e langi le leis winga o le tau. E angi malu mai fui savili mali tui mātui sasai. O le tumine I o le mawhanwhana mo au kilani sfululima tikeri. O le manu lui le poanani e fitu tikeri. Ngoto le lai le tui lusfuluono midu te le tulai ono I le fiafiana nei. O le venga mala soan tai au e o soane le la I le lusfulutasi midu te ai le fitu I le tai au. O venga ma te le ina langi le le tau mai oro iaia na iwanga mai taimi o le Aoauli. So vilio le angi mai le tu I mantu I le aso a tai au. So e whaatala whantua I le rivaenga o le fiafi Samoa I dawa iwa minute o te aini le wha I Samoa whaatei atu le turu le mafutu mai I le tātu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo I Samoa. A mai e o au savili e whiololo le malusi o le tua aloha savili mai sautei sasai. O lo o fiti ai pēr Samoa mai au mai a ama timu e a fia ele turu I nisi o taimi. Mo le so e a wawa e ma timpupu e iai nisi o vaenga. E le o iai ni lapta inga mo Samoa mo le reia so lulu. Tala fia le da mo utong. E ma le venga le aso a tai au fa mai o le a iai nai timu pupu e nisi o no fuanga. O le tulanga nai pione e winga o le tau le rifo I vaenga o le Aoauli. E le ngata mo au ki lani e vape foi e alo tātou wha sinumanga I Samoa. Tasi limoi vatu, amo. Fais te fofuanga I tā pena e lau ainga mō longa. Tala noa I lau ainga I le mea e whai pe asi I tia le vai au ta wholo fale. Tu au me tā ua se no fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o longa o tua nai. E whai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga I lau ainga.
tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saonga le mua i taime o lo longa mamafa, o lo o iou lava lima. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I really ClickX? By Australia, Japan, New Zealand, to pera for my mo ay. Upolo sa baki, manono ang lima, Samoa na. It's simple with 4 easy steps. If I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, ma'o send. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i sou whale motu le lumanai. A whai fo i sou whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo whale.
Awane e misiere por kalame o le malu I fale ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whao ngā ile e kuiti o lau fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu o vaiaso taitasi, se fulu e te aile faa. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung mata mai. A mata mai le na o le lua lima ta lai vai aso. Ai ala se setino fo lazy boy. I le na o le lua whata lai vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa I le ovalu selau lua 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 iwa toluiva. Ovalu selau lua 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 iwa toluiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E iai ai inga whapito. Lewa se Angela vai le want to radio Samoa le divine la Aoauli as full mal fitu midu to te nele to lai tonu to fa ta fa to we ma to wala ngan te leo avita valida wa to wa fuya onga le fana na wa sa unia nga ya tri ai ngolo fa mai to fa le tuan to la to fu si pa le rifo I vai ngola Aoauli te wa mawa fa to fa fu se ia o to se leo ya ona mo I fu leo na sala pa fu la lo I fu fu fa to sanga o le fana ai lunga kong yarga ka yaranga yesa ya lele ba malawan tu le tira ya to ele to le pa yeli mala ingale ma to ba le ya Aoauli before ya yuni YouTube vai nisre o tanto fa silanga le to ba le tanto ofisa wala wala lo pu yeli o to pa ia malo o to malu Awani ngalo ya joy o nei tai amalas for raile le fa pitoa o le tawo tanto tusi fa lo penga e pe o le ele tusi o le songa anto ai male vau fili e na o le limas fulu tala le tawo le tusi le wa fa pa ui nai ma tua joy o nei tai amale aso for raile a faila wa e tuai mai le so Olona winga tang wana fai maila o kai lunga le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz Ya be te su mai le tolu ba tolu ona Hobel Avenue manukau teimi whainga wenga talabai tanto I le afo le vanu le tai au a tai au ya va pena fo I le aso for Riley ai saunga le mu lava le fai meo lau oka I lunga le tatu penga te whai langi o le shop radiosamoa.co.nz ya ona vatu leo lau tusi pe lafo antu lau tusi ya ai lafo merku pe mo mako ya lena stasina o tatu whalinga lau tūru mai ya mole dei fo I vaenga o le Aoauli mole si le fia ma le whalinga muli sunga fua I tu mahalo madurewa ma whaatasinga whaliu le la e mua na whapoi la au tu manu I le paia o lau whafunga Samoa o le au mamala a o le dei whaasirilanga I whaapitoa mo le mamalu o lo tātu o toro o lo lalampapapa au I manu rewa manu tūtua oi o le fono a sungafua o lo so mai o le asolua leo au kusolu a filuono e whaia le rau whanga masani o le manu rewa Sports Centre, Mountford Park, I le tasi valu o Weymouth Road I Manurewa, mai le tulai se fulu le tai awanga I le tasi le Aoauli. O la tātou malo whaapitoa le whionga I le li whipula le Parliament o New Zealand, ya Dr. David Wilson, o se avanoa e whaafonga ima whesili lo tātou o tru I tina e le malo New Zealand, e manu I ai o tātou tangata. Tala le avro mo suyo I kalesia ma tanga fala putonga e ma so se Samoa e fia awai o le rifa singa o le afe loa ia I fo I le sunga ia esta tofilau te vanga o stomaitai Samoa o filifili ia e le New Zealand first e tau va mo le tofa I pule o le tumalo manurewa a mai ale fono I le asuma fuona so ai lea ma le fa singa fa le masina ale fa liule la mo tu asitsina e le asuma le do fuanga la valea e te tala le ri wha singa I so stua ai fia awai o lo sauni ele tama tanga ma mafa o le Aoauli e masani ai le Asa Foundation e morisi wha mtalanga wha so te yane le olu a tasi ono tasi valu
o whalua o lua tasi ono tasi valu o whalua mo nisi whaamtalanga nā mo le mafutanga le whaliu le la e nā i manu rewa o nisi nā tātou whaalinga le mutonu mai e le tātou ofisa fo i le rei vaenga laso wā lava le longo puyeli o lo tau pa ia ma lo tau malu risi o wha moia ia me se ia tātou tusi o le so ngā ma le vau filifili nai wha pawina i le limas furutala e wha ngapa mai lea i le aso whareile a sau nei.
find home. We know the way. Watch this way, no gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture. Oh, did I mention? Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn this thing on now. Vivianga sui fe filoi te tolu moi le rivainga le Aoauli le gan le molina o fana wi ainga o lo fa mai le gan le le fa mai ino foi o nga wenga o lo fi time tunga ile pa yema malolen tru fa tala fa tu dai kle stitche ile usu ya tirin san kin le ma fu ba yema lo nga lo ma lo le fa yo le fa ai fo ve la o tua e inizio le tanto tru o lo fa bella ona le o lava le faso o lea o lo mawhaiona fsosoani mai ai ia le IRD e tawala mai lea i se leni ua whaingoa ino le Working for Families Tax Credits e mai o lo tui le mai lea mo ainga e le te le se a fui tupe maua o lo maua me ngā luenga o lo ngā luenga i taitolo o i lanto lea o lo o talo sanga e mai o lo tui le mai lea mo ainga o lo iei whanau I lano I fo le tai se fulu ma le valu tau sanga le mātua. E pita yanela, e iei fo I se tida o lena pepelo I o le IRD.
Mai ia whai atu iai o ia na o ia le a fwoi. O le tau sia le whanau. Ea ai peita. E maua muli muli ane le IRD. O la e no whamalon to lua whai pui. E fia tātou le whaia le pepelo le nei vaita. O le whiria o le kama o le maua. E ai. O le tina sa va pia leo na tula i lumo le whamsidonga whai tu maloi manu kau nei. I le aso na nafi ma sa va pia leo na tō lau i dai. Ia lona wha salanga. I le molianga o le mea o le tax fraud. E pei o na ta ua maile i le lipoti i le so. Ea ma o le ala ua whaasala ina i le tina lea. I le valu masina e nofo vaava aiai. Anto ai leisi ono masina e vaava aiai pea. Pea mai alona whaasalanga mua le da. Olona winga. Valu masinga ma leisi ono masinga. Se fulu ma le wha masina. E nofo vaava aiai le fale e sanko ea luiseisi a mea. E se mailo na anto fale. Whamai e tūlanta i le se lau iwa sfuruafe tāla New Zealand. Lea sa whapelea o na maua e le tinale nei. Ia ma o lana whamatalanga na tu ina tu i le whamsidonga. Na ia whapea mai ai. O le tupe sa wha o ngā ina. Ia mo aso whipea. A wale tau sia lea o lona a inga. Ia e meisele tongi ina o lana pili. Peitai. Ia e peitai. O lea na iele me tau le immigration passenger movement. Ia po le vava ia leo tangata ma la tō mua me whai. Ai meise leo e se antuai mani usila nei. Ia ma o lea lai whapea mai ele wha maunga le nei. O le tina lea malona ainga. E wha lua se furu. E wha lua se furu le nei. O na tu ua New Zealand ma whaikin malanga atu. E se isi atu no. I le vale o le tausanga e lua ave sfulu lima ma le tausanga e lua ave lua sfulu ma le wha. I wha maumaunga o lo ta ua mai ai. Ta ua mai ai lea e lea fo i le IRD. O le tamai ta i le sua whai a filoa. Na wha i poipo i le tausanga e lua ave sfulu ma le tasi. Ia mai to ono le la wha nau malona to lua. Ia mai o le tausanga le vale tasi lua tausanga e lua ave lua sfulu lima. Lea sa whailoa to el tamai ta ile ia filoa. Ile IRD. Ia o ia ua single. Ia po ua single parent ile nawai tau. Ia mai sa whapelea ona ia maua inai. Ia le na tino i tupele working for families tax credit payments. Mo le fitu tausanga. Mai le tausanga le lua afe sfulu malevalu. A nga ile tausanga e lua afe lua se fulu malefa. Ia mai e makau kia. Whamei o isi wha maumanga. O lo ta ua antuai. E lei mastupe maua alon tolu. Lea ngā leu whamai. O ia lawa singo. Ia mai sa le aisateng. Na taumawhai ei lea tina. E wha sa o wha maumanga le IRD. Ua sua mali e le sa wale tupe. I lea vaiaso. Ma lea vaiaso. Ma lea fo i vaiaso. Ia pita ianela. E peo no whai antu la matanga o si a kako maka upulea. O le whiri aru kama le maua. O lona winga. Ai ua maua ele IRD ni wha maumanga. O le tina. O lona nofa malona tōlua. O longa winga ele o sinko. O lai whainga aruenga fo i lona tōlua. Mana tuala oe. O le maua le totongi o le tōlua. Ia wha popo atua i lea ma le tupe lea tamaiti. Lea no i fo sfulu vanu tausanga e tō onu. Ia ngati. Se la uiva sfulu afere kupe le wanga fo aika la fuenge. Ile IRD. Ia. Mai le ngantala il whaasalanga watu ina nei ia il tinalea. O le nofo vava aia. Mo le valu maasina, malesi ono maasina e vava aia ipe. Ai o lea wa amantau na tongi tongi. Amatantu i le vaiaso le nei. Tolu se lauta la le tupe toi tongi a ngai le aita IRD. I le vaiaso i toi tongi tongi e le tupe le. E se ale mo le meo le sumalie. Fo i le leo lau tango wha o ngā le tupe. Ai le o ni tupe tauna e maua. Ia e se fo ile mo le mea ta ua le toi tongi tongi o le da tupe. Ia a mātou nei po tātou uma le tongi la fonga. Whiloa. Se leo e fo ili iskanga kalele. A ka ule wha luas fulu ang kou malanga marako a ingari. Ile na tunu untou o i. A o le o i tangata le tongi tāna tau o soifo. Whiloa. A wara koe whaiara ngā mea. Wailoa. Shoki e fot. A wara koe whaiara ngā mea. Ai a whaifo le te whaafunga mai o le whai ke whaiara ko ngā whikira ngā.
o nei te lua mafuta malo to lua po lau patna po le ala o nei maua son tutongi vai fai le linga me fai o le fili o kama o le maua o le laki o lele o fare pui pui ai ana va pela ile ai fare pui pui ia o le ala la o mea le afa ele le ia ka usau yo o ma uale tapo io ai wiki fai le IRD o e ngai ke 5 ai maua muli yan ia o le mela le kupu e le nga taina tutongi le fali tutongi pili ia ai ko kongi ko lo markon se lau ka la ile vias e ko fa ku mo le pule iva se lau iva sfuruaf ia ile fitu ta sangalenga ai ko mai ka yo filo ma le la ko ai nga loa a wor ko fa ia jo ke fo ye mana ya siva música malia se maya night Think a minute. It could change everything. Think a minute. This is an amazing true story of love and timing. Terry wanted to buy her husband David something very special for Christmas. Well, in September 1977, she finally found exactly what she was looking for. But it cost more than she could afford on her husband's salary as a policeman. Yet surprisingly, the very kind shopkeeper let her take it home that same day with the agreement that she would pay him whenever she could. About 2 weeks later, Terry's husband David was working the night shift,
when a call on his police radio reported a drugstore robbery. Officer Dave arrived just in time to see the robber's car speeding away. Quickly, he turned on his police siren and chased after him. It wasn't long before the criminal pulled over, and Dave was walking up to the robber's car to arrest him. Suddenly, the thief threw open his door and shot Officer Dave in the stomach with a .45 caliber gun. When Dave's wife, Terry, heard the news that her policeman husband had been shot, would you believe that she was actually grateful? You see, she knew immediately that had she waited until Christmas to give her husband his gift, he almost definitely would be dead. Instead, he was alive in the hospital with only a bad bruise. Christmas truly came early that year for David. With the gift of life his wife just couldn't wait to give, his own bulletproof vest. You know that your life has probably been saved a number of times that you didn't even know about? Not by luck, but by love. You see, God loves you so much that he keeps giving you more time to get right with him. He keeps patiently waiting for you to start living his way, so you're truly ready for your life to end. Because no one gets out of life alive. We're all gonna die. Guaranteed. So why risk one more day? Just ask Jesus to forgive you for your wrongs and living your own way, and then let him take charge of your life every day. Because with him in control, you don't need luck, and you'll finally know with real certainty and peace that you're safe and ready to die, even today. Just think a minute. Le nei o vai fa va lona lofa
Mai le pisia po tolungan tu ile pol kala mena le think a minute boy ma wai ta to uma le ni vainga le fiafi va talafan tuai ya puna fa vai ya va before ya po pina T Williams le ma futo mai le ta to le ni vainga le so. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai batolu Ua taulangan tule tautomo e le rivainga o le fiafi Samoa va te tele mo le tātou maafutanga mai la wauni na lele la si yuri mai fo le teimi o le fiafi a whaiwa e sengana o le tautamali i le tātou maafutanga i e poto ale tautai e le teimi e sasi ai a la na ai tātou tui whiloa i le fiafi ana nei le tulahi ono e wha wawina le porkalame i le poa ana nei ya wala vale tautu ai no lo tupa ia malo to malu le sound mai le sa le fionga ya le ya to savea mal pol kala me la i fo favor ai me sei le malu I fale pe on jape de mai il fal tu ya me le palamo le loan market ya mo le tu van singa wan tanto selin ya wa city posi down tanto fale moto I to tono ni sila manga lo so le lo titi fe tama filo I da nei soifua le peninsula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia o basa bali bali le masina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene mataba olo sisi vai ma pepese matata na tulele a umae mane ilano ole ni na o umasia ukele nofo ifanga pei Tau langa o Samoa ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mawhai hama o nangalo le tape ma